A mediante el buen relación tiene ahora el founder del MNLF Nur Misuari con el presidente del país, Rodrigo Duterte, y el participación de esta en la librada del cuantos mga víctima de abducción na Mindanao, y habla el City Legal Officer, Attorney Jesus Carbon, kahit está siempre fugitive o wanted si Misuari na otoridad. Puera según con el magakaso ta enfrenta este tiene que hacer na ataque del MNLF na ciudad del año 2013, tiene también este pendiente caso na ombudsman de malversation of public funds cuando él pa el gobernador del ARMM. Misuari is I'm sorry to say, is a fugitive from justice, and he is facing some charges in the Sandigan Bayan filed by the Ombudsman regarding malversation of funds when he was still in governor of the ARMM. Pero asigun kun Carbon, nuay kita ko sa pwede ase, sino respeta con el mga desisyon del presidente sobre kun Misuari. Especialmente sigun si ay ayuda este mejora con el paz y orden na Mindanao o na entero país. We have to respect the actions of the president in trying to find peace in Mindanao. Asigun también con el alcaldesa Maria Isabel Climaco Salazar, prerrogativa del presidente Duterte, si que manera este quiere tratar con Misuari o con el caso de Misuari. Pero el cosa según él taman lingasa, amo el sentido del mga zamboangueños sobre con este asunto. I have already checked with the Secretary of National Defense, and as what Judge Carbon has said, that he still has a warrant of arrest unless the Department of Justice does something to withhold that warrant and they meet. I've already stated personally to the President the sensitivity of Zamboanga, particularly being victims of the siege. And it has been very clear to his mind also about the sensitivity. A mediante con este asegura la alcaldesa que hindi sila larga con el caso kontra con el mga MNLF envuelto na Zamboanga siege kaya planta el gobierno lokal. I've issued another travel authority for a judge to continue on with the case. Then we pursue that matter. It would be nice if our lawyers would help us in the city because we're spending so much for the case already locally, but we do not give up. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.